ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакен ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ баррасӣ карда шуд. раиси шаҳр ҳисоботи масъулинро оиди омодагиҳо ба таҷлили сазовари рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-умин солгарди иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон шунида, ҷиҳати дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани ин санаҳои тарихӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи сардори нозироти андозии шаҳр оиди рафти ҷамъоварии андозҳо шунида шуда, барои бартараф намудани камбудиҳо масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд. ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани хиёбонҳои марказӣ, маҳаллаҳои шаҳр, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва чароғонкунии атрофи муассисаҳо, корхонаву ташкилотҳо масъулин вазифадор гардиданд. ҳамчунин раиси шаҳр зикр намуд, ки вақтҳои охир аз ҷониби баъзе сокинони шаҳру деҳот қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо риоя намешавад. доир ба ин масъала масъулини бахши дин танзими анъана ва ҷашну маросим вазифадор шуданд, то дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда, камбудиҳоро бартараф созанд. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳр аз рӯи масъалаҳои зерин: иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, обуна ба матбуоти даврӣ, кишти такрорӣ, баррасии муроҷиати шаҳрвандон, бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ, ҳисоботи масъулонро шунида, супоришҳои мушаххас дод. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард бо дарки баланди масъулият ҷиддӣ вазифа ва супоришҳоро иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. бо мақсади истиқболи сазовори 30-умин солгарди иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонӣ Панҷакен корҳои ободонӣ ва созандагӣ вусъат меёбад. ضمن یک مشورت کاری که تحت راهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید، اساساً مسئله های باز هم آباد و زیبا و خوش‌طرح نمودن شهر باستانی پنجکین مورد تحلیل و بررسی و شنیدن پیشنهاد کارشناسان قرار گرفت. در این مشورت کارمندان و متخصصان بخش معماری و ساختمان اساسی، تشکیلات و کارخانه از جمله ریاست مالیه، شعبه معارف، کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی کمونالی و همه تشکیلات های ساختمانی شرکت ورزیده پیرامون مسئله هایی که از طرف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی نمودند. رئیس شهر در خاتمه مشورت کاری باری دیگر اظهار نمود که ما باید در اساس دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوات محترم رجبای احمدزاده و نقشه های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تمام نیرو و امکانات های خویش را برای به کلان تغییر دادن نمای معماری شهر باستانیمان روانه سازیم و تصمیم گرفتیم که
تا عرفه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از 1000 انشاءات را مورد استفاده قرار داده پنجکن را به یک شهر آبادان و سیاحی جهان تبدیل دهیم. ҷамоати деҳоти халифа ҳасан яке аз ҷамоатҳои калонтарини назди шаҳрӣ буда кишоварзони он дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми калон гузошта ҳамзамон бунёди иншооти гуногун дар деҳаҳои ҷамоат бо маром идома дорад. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан нахуст ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 деҳаи Савр ташриф оварда бо рафти бунёди синфхонаҳои иловагӣ, таълиму ободонӣ ва равандҳои таълиму тарбия шинос гардид ва масъулинро вазифадор намуд ки барои омӯзгорону хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда шавад. қобили зикр аст ки синфхонаҳои иловагӣ бо ташаббуси волидони хонандагон ва шахсони саховатпеша сохта мешавад. раиси шаҳр изҳор намуд ки барои бомпӯш кардани бинои синфхонаҳои иловагӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр шифр ҷудо карда мешавад. ҳамчунин раиси шаҳр аз гармхонаву чорвопарварии соҳибкор Некрӯз Камолов дидан кард. иттилоъ дода шуд ки дар инҷо бо усули муосир аз таҷрибаи кории худ ки дар Федератсияи Русия гирифтааст чорвои шохдор бо нигоҳубинии махсус парвариш карда мешавад. ҳамчунин соҳибкор Наврӯз Камолов дар деҳаи Хамиртепаи ҷамоати деҳоти халифа ҳасан гармхонаи хурди лимӯпарвариро бунёд кардааст. лимӯ ки ба шаҳри Панҷакент асосан аз дигар манотиқи кишвар ворид мегардад ва талабот ба он соласол бисёр аст. аз ин сабаб соҳибкор ин гармхонаро бунёд кардааст. барои парвариши лимӯ соҳибкор тадбирҳои мушаххас меандешад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026-ро ҳамчун солҳои рушди саноат эълон намуданд. ҳадаф аз ин бунёди коргоҳҳои нав ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад. воқеан рушди бо суръати саноати миллӣ имкон медиҳад ки буҷаи давлат ғанӣ гардад, маҳсулоти воридшаванда коҳиш ёбад, мардум бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гашта зиндагиашон рӯз аз рӯз боз ҳам обод мегардад. чунин пешравиҳо дар шаҳри Панҷакент низ ба назар мерасад. чанд сол аст ки дар шаҳри Панҷакент ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз фаъолият дорад. ин коргоҳ асосан шир, қаймоқ, саршир, фалаю чакка, равған, умуман навъҳои гуногуни ҷурғотро бо сифати хуб истеҳсол мекунад. соҳибкор муҳандис технолог Аслам Эшнасаров ба раиси шаҳр иттилоъ дод ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз ҳамарӯза то 1 тонна ширро коркард карда аз он маҳсулоти гуногуни ширӣ истеҳсол менамояд. таъминоти коргарони корхонаи муштараки Зарафшон ва муассисаҳои томактабии шаҳр бо шир ба ӯҳдаи ин коргоҳ вогузор карда шудааст. аз инҷост ки роҳбарият кӯшиш ба харҷ медиҳад ки маҳсулот ба мардум бо сифати баланд ва саривақт дастрас карда шавад. пешвои муаззамаи миллат дар паёми хеш зикр намуда буданд ки ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои солиму хушсифат ҳадафи асосии мо мебошад. имрӯзҳо ки ба тухми мурғ ва гӯшти он талабот зиёд аст, яке аз соҳибкори ватанӣ Ҷовид Абдулманонов коргоҳеро бунёд намудааст ки бо парвариши гӯшти мурғ машғул аст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан аз фаъолияти ин коргоҳ шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки дар инҷо парвариши 3000 сар мурғи гӯшти ба роҳ монда шудааст. раиси шаҳр соҳибкор Ҷовид Абдулманоновро вазифадор намуд ки ба сатҳу сифат, саршумори мурғ ва истеҳсоли гӯшт аҳамияти махсус дода шумораи парвариши онро боз ҳам зиёд намояд. раиси шаҳр таҷрибаи узви кооперативи тиҷоратӣ ба номи Муҳаммадиев Салом Шарофовро ки 4 сол қабл аз Федератсияи Русия 4 сар бузи навъи шведӣ оварда ҳоло шумораи онҳоро ба 32 сар расонидааст, шоиста арзёбӣ намуда барои иҷозаи сохтмони бино ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. зикр гардид ки нақши соҳибкорони ватанӣ дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ, бозомӯзии мутахассисон, вориди технологияҳои муосири инноватсионӣ, саноати кунонии бо суръати кишвар ки ҳадафи 4 миллӣ эълон шудааст, инчунин анҷом додани корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва хайру эҳсонкорӣ назаррас аст. дар деҳаи Кабудсанг бошад аз ҷониби сокини деҳа соҳибкор Ғайрат Бутиров сохтмони фермаи мурғпарварӣ барои 5000 сар идома дорад. ҳоло ки тухми гӯшти мурғ ба бозори шаҳр асосан аз берун ворид мешавад, ин кор муҳиму зарурӣ дониста шуд.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вохирӣ бо фаъолони кишвар изҳор дошта буданд ки ҳар як порча замин бояд самаранок истифода бурда шавад ва аз як замин ду ва ё зиёда ҳосил гирифта шавад. раиси шаҳри панҷакент вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат аз хоҷагии деҳқонии сарфарози ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан ба номи тухта ойматов яздони шодмон адҳами нор дидан карда бо рафти парвариши зироат ва ҷамъоварии меваҳои тару тоза, сабзавот ва инчунин шолӣ шинос шуд. бояд гуфт ки ҷамоати деҳоти халифа ҳасан яке аз ҷамоатҳои калонтарини шаҳри панҷакент ба ҳисоб меравад. мардуми ин деҳа бошад бо меҳнати худ бо ба даст овардани ҳосили фаровон меваҳои шаҳдбор сабзавот маъруфанд. имрӯзҳо аз мавзеи қавола сар карда то дигар деҳаҳои шаҳр дар паҳлӯи шоҳроҳ аз намуди ин меваю сабзавот кас ба ҳайрат меояд, зеро сокинон дар гармиҳои тоқатфарсо меҳнат мекунанду кӯшиш менамоянд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. аз ин ҷост ки кайҳо боз меваю сабзавоти ин ҷамоат дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ харидорони худро дорад. ба раиси шаҳри панҷакент иттилоъ доданд ки хоҷагии деҳқонии сарфароз ки 37 гектар замин дорад 12 навъи себ, 12 навъи ангур, инчунин навъҳои гуногуни зардолу, шафтолу, биҳӣ, нок ва бодом низ парвариш карда мешавад. дар хоҷагии деҳқонии яздони шодмон бошад сабзавот аз ҷумла сабзию картошка ки чун кишти дуюм кошта шудааст ҳосили фаровон дорад. коршиносон мегӯянд ки барои ба даст овардани ҳосили фаровон аз марди деҳқон бисёр чизҳо вобастагии калон дорад. агар деҳқон ҳар як ваҷаб заминро оқилона истифода барад бозори истеъмоли ғанӣ ва хони мардум низ пур мегардаду маводи ғизоӣ захира мешавад. сафари кории раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан бо мулоқот анҷом ёфт. раиси шаҳр барои ташаббуси мардуми меҳнатқарин, ободкору сулҳуҷӯ, соҳибкорони муваффақу шахсони саховатпеша баҳо дода таъкид намуд ки минбаъд низ дар деҳаҳову маҳаллаҳо бояд корҳои сабзу хӯрамгардонӣ роҳандозӣ карда шавад, роҳҳо байни деҳаҳо асфалтпӯш карда шавад, ҳар як порча замин самаранок истифода бурда шуда ҳосили фаровон гирифта шавад, маводи ғизоӣ низ ба таври кофӣ барои зимистонгузаронӣ захира гардад. дар рӯҳии ватандӯстиву меҳанпарастӣ тарбия намудани ҷавонон, сафар бар намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб мавзӯи дигари мулоқот буд. масъулон вазифадор гардиданд ки барои боз ҳам беҳтар намудани кор дар ин самт тадбирҳои мушаххас андешанд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти суғд муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раҷаббой аҳмадзода, раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар ҷамоати деҳоти сӯҷина бо рафти тадобири ободкорӣ, ҷамъоварии ҳосил ва омодагӣ ба кишти тирамоҳӣ шинос шуда барои беҳдошти онҳо дастур дод. нахуст раиси шаҳр аз бинои ҷамоати деҳот ки таъмиру таҷдид карда шудааст дидан намуда барои ороиши намои он насби овезаҳо дастур дод. дар рафти боздид ҳамчунин аз ҳолати собиқ бинои клуб ва хонаи фарҳанги деҳаи сӯҷина ки хусусӣ шудааст боздид ба амал оварда таъмири ин бино ва ташкили боғи истироҳатӣ дар атрофи он зарур шуморида шуд. раиси шаҳр бо рафти бунёди сардхона бо ғунҷоиши умумӣ 900 тонна аз ҷониби соҳибкор Машраб Эгамбердиев коргоҳи хурди истеҳсоли хиштҳои ороишӣ шинос шуда ин иқдоми соҳибкоронро шоиста арзёбӣ кард. дар деҳаи дашти малла раиси шаҳр бо рафти сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 58 маркази хидматрасонӣ ки мағозаи хӯроквориаш мавриди истифода қарор гирифта он ҷо ҳамчунин меҳмонхона ва шустушӯи нақлиёт бунёд мешавад шинос шуда барои тезоидани корҳои сохтмонӣ супориш дод. дар суҳбат бо кишоварзон ҳангоми шиносоӣ бо рафти ҷамъоварии ҳосил дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳоҷи абдурозиқ, заҳриддин ва сино ки ба парвариши сабзавот, ҷувори макка ва зироати хӯроки чорво машғуланд ҷиҳати истифодаи босамари замин, ҷамъоварии беталафи ҳосил, омодагӣ ба кишти тирамоҳӣ маслиҳатҳои муфид ироа шуд.
ҳангоми боздид раиси шаҳр ба сокини деҳаи соҷина маҳмудҷон фахриддинов барои захираи фаровони маводи хӯрока ки худ ва аҳли оила рӯёниданд ва парвариши аспу гов изҳори сипос намуд ва таъкид шуд ки дар ҳар оилаи сокинони деҳот бояд чунин бошад. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода дар ин сафар аз ҳавзҳои моҳипарварии парки технологияи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ки дар ҳудуди ҷамоати деҳот ҷойгир аст дида намуд ва истифодаи босамари онҳоро барои зиёд намудани истеҳсоли моҳӣ зарур шуморида шуд. дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд аз ҷумла иттиҳоди аврупо ва фонди оғохон дар қаламраби кишвар аз ҷумла водии зарафшон ва шаҳру деҳоти панҷакен як қатор лоиҳаҳо амалӣ мешаванд. яке аз ин лоиҳаҳо идоракунии ҳамгироишудаи захираҳои табиӣ дар водии зарафшон барои рушди одилона ва устувор мебошад ки аз ҷониби фонди тоҷикистонии оғохон ва дастгирии молиявии иттиҳоди аврупо дар шаҳри панҷакен ноҳияҳои айнӣ ва кӯҳистони масчо татбиқ мешавад. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода зимни мулоқот бо роҳбарияти лоиҳа пеш аз ҳама дар бораи имкониятҳои табиии водии зарафшон аз ҷумла шаҳру деҳоти панҷакен сухан гуфт ва изҳор дошт ки мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен дар самти татбиқи барномаву қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ки ҳадафи асосии он аз дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон асосан ҷиҳати истифодаи оқилонаи сарватҳои табиии минтақа балон бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум равона шудааст пайваста тадбирҳои ҳадафнок андешида мешавад. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки буҷаи ин лоиҳа 16.6 миллион евроро ташкил намуда иҷрои он барои 5 сол пешбинӣ шудааст. дар ҷараёни татбиқи ин лоиҳа асосан барои рушди соҳаи кишоварзӣ ҳифзи модару кӯдак таъмини обҳои полизиву нӯшокӣ беҳдошти ҳолати чарогоҳҳо бунёди ҷангалзорҳо ва дигар масъалаҳои ҳалталаби рӯз тадбирҳои созанда амалӣ мешавад. ҳамин тавр зимни ин мулоқот бори дигар таъкид гардид ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен дар татбиқи ин лоиҳа ҳаматарафа мусоидат мекунад. ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ бунёди иншооти замонавӣ дар маркази шаҳри панҷакен ва деҳоти он таҳти назорати доимии раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода қарор дорад. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо ҳамроҳии кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр ва дигар соҳибкорон ва онҳое ки имрӯз ба бунёди иншооти гуногун дар шаҳри бостонии панҷакен машғуланд бо рафти корҳои сохтмону ободонӣ шинос гардид. дар мавзеи қаволаи шаҳри панҷакен аз тарафи соҳибкор ҷумаев зафар се бинои баландошёна бо ҷойгиркунии марказҳои савдо ва хизматрасонӣ дар қабатҳои поёнӣ ҷараён дошта ин ҷо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қудрат сохтмон корҳои асосиро вусъат мебахшад. раиси шаҳр ба масъулини ин иншоот дастур дод ки бояд даромадгоҳи шарқии шаҳри панҷакен хеле ободу зебо гардида ҳамзамон атрофи он барои чароғонкунӣ шинондани дарахтон гулбуттаҳо ва сафолакпӯш кардани ду тарафи роҳҳо тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. аз тарафи ширкати яздони шодмон дар шаҳри панҷакен бунёди як қатор иншоот бо маром идома дорад. аз ҷумла дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами сеюми шаҳри панҷакен сохтмони майдончаи варзишӣ дар арафаи анҷомёбии
قرار دارد. با رئیس شهر صاحبکار افتخار شادمانزاده اطلاع داد که روزهای نزدیک این میدانچه ورزشی را با استفاده می‌سپاریم. همزمان از طرف شرکت یزدان شادمان در خیابان رودکی بینای بلند آشیانه با جایگیر نمودن مرکز تجارتی و خدمترسانی پنجکین پلازا با موفقیت جریان دارد. با رئیس شهر اطلاع داده شد که این زمان کارها طبق نقشه جریان میگیرند و این بنا در مهلت‌های پیش بینی شده با یک طرح و نمای زیبای معماری این قسمت خیابانی با نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکین را باز هم آباد و دلربا خواهد کرد. در سابق مکان کینوتئاتر اکتبری شهر پنجکین از طرف صاحبکار فریدون خالزیوف بینای بلند آشیانه با جایگیر نمودن مرکزهای تجارتی و خدمترسانی در قبطهای یکم و دوم آن در عرفه انجام یابی قرار دارد. با رئیس شهر اطلاع داده شد که واقعا صاحبکار تصمیم گرفته است که با مساعدت پدرچی اساسی جمعیت دارای مسئولیتش محدود استقلال 2020 این کارهای باقی مانده را با یک صفت بلند با انجام برسانند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان شناسایی با کارهای آبادانی و سازندگی با آباد و خوشتر نمودن یکی از موضعهای تاریخی شهر پنجکین موضع دروازه بخارا توجه مخصوص ظاهر کرد. او نخست با تاجران و فروشنده هایی که در دو طرف راهروها با تجارت غیرقانونی مشغولند همصحبت شد و اظهار داشت که ما روزهای نزدیک در نزد باغ طلایی برای چنین تاجران رسته های زمانوی بنیاد میکنیم و من بعد تجارت و فروش مال و محصولات آنها در موضع از روی لایحه پیش بینی شده تامین کرده می شود. همزمان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با مسئولین دستور داد که باید دکانها و انشاءاتی که غیر قانونی خلاف نقشه گنرالی شهر پنجکین بنیاد شدند از بین برداشته شود. موضع دروازه بخار و در مجموع خیابان‌های مرکزی شهر پنجکین باید خیلی آباد و زیبا بنیاد شوند. بایگانی ها جزئی تاریخند. این معنی در مشورت متدی تعلیمی که با ابتکار بایگانی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با اشتراک کارمندان بایگانی بین اداروی شهر بخش بایگانی ولایت سوخت در شهر پنجکند و شعبه های آن در ناحیه های عینی و کوهستانی مسجح برگزار کردید تاکید شد. مشورت متدی را که در تالار آثارخانه ممنوعگاه تاریخی باستانشناسی سرعزم برگزار شد معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی و مدیر بخش بایگانی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت زینوره شریفی افتتاح نموده مقصد و محتوای آن را شرح دادند. اشتراکچیان مشورت گزارش و معروضه ها را در موضوع قاعده های اساسی آماده ساختن حجت ها برای سپریدن به بایگانی دولتی بین اداروی هیئت شخصی و به شکل الکترونیک گذراندن رویخط فاندهای تاریخی بایگانی دولتی شنیده جهت بهداشت نگهداری و کارکرد اسناد بایگانی ها ابراز نظر نمودند. در نظر است که در سال 2023 در میدانی 10 گکتار زمین باغ بنیاد می‌گردد که در آنجا بیشتر درختان خوچ، چهارمغز و اینچنین درختان بسیار عمر شناخته می‌شوند. وابسته به اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دیرکتور مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهری پنجکند دلیر نصرالدینов به پرورشگاه آمد و از درختان اینجا دیدن نمود. او گفت که برای آن که درختان حاصل خوب دهند باید هرچی بیشتر خوب نگهبانی کرد. جنگلزارکنی این منطقه باشد پیش از همه اقلیم، شرایط خاک و تأمین آب در این منطقه را باید به نظر گرفت. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکین در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان، دیرکتور اگنتی خواجگی جنگل محترم یوسف زاده عبدالجبار و دستور سپارش‌های معاون اول مجلس ملی رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده
دستور عمل کاری خود نبوده. ما همه وقت کوشش میکنیم که با سری وقت اون چیزی که از اون فرمایش و دستوری که از طرف اونها به ما داده میشه به انجام رسونیم. حاضر ما در پرورشگاه زرافشان مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکند قرار داریم. پرورشگاه مساحتش 2300 گکتار می باشد. این حال ما در منطقه در جای وای سکونت داریم که 6.5 گکتار باغ سبزار. حاصل سب امسال به همه معلوم خوب نشونما دارد. سب عینی جمع‌آوری کردنش ریختگاهش رو ریزه کرده خوش کرده ایستادن با خمازه چینده خواهد برای کارمندان میدهند و دیگر. در پرورشگاه زرافشان از جمله 1 گکتار حلول میوهش پخته تیار شده است. 10-15 روز پس چیدنش آغاز می شود. غیر از این نهالخانه موجود است که در اون نهالخانه نهالهای اردک صنوبر پرورش کرده می شود که در آینده با گروه‌های و به هر منطقه برده میشینانند. در پرورشگاه زرافشان از جمله حیوانات باشد حیوانات نادر آهوی بخارایی سکونت میکند. تزور زرافشانی، خوک‌های یابایی از کوه‌ها فراموده آمده سکونت کردنشان ممکن. در دوره زمستانگذرانی باشد برای همین حیوانات نادر خصوصا برای آهوی بخارایی خاشاک ذخیره کرده ایستادند که من دیده ایستاد هم خاشاک را ذخیره میکنند. وقت‌هایی که بارش برف بسیار شده خوراک خوردن ها از زمین ها مشکلی میکشند ما خوراک تیم میکنیم با اونها. پرورشگاه زرافشان غیر از این با خیلی بنیادی باغ‌های نو به پراه مانده شده است که من 1-2 گکتار باغ نو سیب‌های ثمرینکه شناخته ایستادند و 1 گکتار حلولی نو بنیاد کرده ایستادند. در اساس سفارش اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی امام علی رحمان و اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دیرکتور مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکند محترم دلیر نصرالدینوف پیشه کردیم که همه نقشه‌هایی که گذاشته شده است به اجرا رسانده و کارها را در آینده وسعت دهیم. بنا با اطلاع دиректори مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکند دلیر نصرالدینوف وابسته به شنیدن و پرورش کردن نهال‌ها در زمین‌های خالی که برای بنیاد خواجگی جنگل پیش بینی گردیدند از طرف متخصصان تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شوند. در تابع مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکند زیاده از 108,000 گکتار زمین جنگلزارها از آن جمله 11,000 گکتار 33,000 گکتار چراگاه‌ها 259 گکتار زمین آبی می باشد که از آن جمله 101 گکتار از آنها باغ‌ها می باشد و زیاده از 150 گکتار شاله می باشد که ما بر اساس دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت امنیت عضوخراری را به نظر گرفته ما کوشش می‌کنیم که کشت شاله را سال به سال زیاد نماییم و مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکند اساساً برای بنیاد برقرار سازی جنگل سمت خود را روانه نموده است که ما همه ساله اون نقشه و چاره‌بینی که از طرف اگنتی به ما سپرده میشد از عهده آنها تا حد امکان کوشش می‌کنیم که برای در مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکند چهارراه میده و چهارراه کلان شاخدار می باشد که از آن 240 سر چهارراه میده می باشد و 59 سر چهارراه کلان شاخدار می باشد که نسل چهارراه کلان تا حال ادامه دارد. زمستان گذرانی برای چهارراه کلان و چهارراه خرد در این حال جمع‌آوری علف‌ها ادامه دارد. اما کوشش میکنیم که در زمستان گذرانی سال 2022-2023 با تیاری خوب وارد شده است برای و چونایی که به شما معلوم است در مؤسسه خواجگی جنگل شهر پنجکند زیاده از 59 نفر کارمند از 1 نفر در آن زن می باشد. هر هفته ما اون سفارش‌های اون امری که از طرف محترم رئیس شهر و اگنتی به ما داده میشه ما در یک جایی که بررسی نموده هم از پی کار و مرام خود می باشیم. من از فرصت استفاده برده
تمام جنگلبان‌های جمهوری را به این روز تبریک گفته با ما سری بلند تنی صحت و مثل جنگل همیشه درختان جنگل سرسبز و دراز عمر باشند. роҳбарият ба ҷангалпарварон аз сафари охирини пешвои муаззими миллат ба шаҳри босонии панҷакент ва мавриди истифода қарор додани боғи интенсивӣ дар мавзеи дашти қозии ҷамоати деҳотии ёрӣ ёдовар шуда онҳоро барои бунёд ва нигоҳубини дурусти боғ ва истифодаи босамари замин ҳидоят намуд. занро отифаи ҳусн меноманд ва зиндагӣ собит сохтааст ки бонувон ҳунарманд бошанд ва дар зиндагӣ комёбу муваффақ гарданд. чунин бонувон дар шаҳру деҳоти панҷакент кам наистанд. ҳайати эҷодии телевизиони симо бо ҳамкории шӯъбаи корбозанон ва олияи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент аз манзили раиси кумитаи маҳаллаи рӯдакӣ бибиҷон холиқ ва дидан намудем ва шоҳиди он гаштем ки ин зани меҳрубон замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода мебарад. ӯ зимни суханронии худ қайд намуд ки мо бо аҳли оиламон дар замин бодаринг, помидор, қаламфури булғорӣ, боимҷон, каду, картошка, зарҷома мешинонем ва ҳосили онро ҷамъ намуда барои зимистони солҳои 2022 ва 23 консерваҳои гуногун омода менамоем. бибиҷон холиқ ва аз боимҷон хӯриши омода намудаи худ яъне икраро ба мо пешкаш намуд ва зиёда аз 30 дона консерваҳои гуногун аз ҷумла фишурдаи бодаринг, 2 нави икра, хӯришҳо аз бодаринг, карам, помидор ва ғайра. инчунин аз меваҳо шафтолу, зардолу, себ, қулфинай, гелос, шарбатҳои лазизу ташнашикан ва мураббо омода намудааст. зимни мушоҳида мо дарк кардем ки дар ҳақиқат ҳар нафаре ки бо як меҳри хоса ва дилбастагӣ ба замин сару кор мегирад, аз меҳнату заҳмати ҳалоли хеш маҳсули хубе ба даст меорад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Исмоилҷон Холов. ҳамёрони гироми қадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем ки мо ҳамагон бо як ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш дар ободиву шукуфоӣ ин кишвари муқаддас саҳми арзандаи хишро гузорем.